أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Kur'an'ın manevi iklimiyle buluşalım. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Müslüman-ı aziz, Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh sahabiye ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bu dibin terbiye Peygamber aleyhissalatu vesselam dema bu. Denge ve gele baş bu ve gele taze Kur'an'ı tufan. Peygamber aleyhissalatu vesselam gazi kere ya Abdullah ka Kur'an'ı bukhuna az guhe khob demete. Abdullah bu ya Resulallah Kur'an bu tahatiye henarten eze ku Kur'an'ı bu takhuna. Ya Abdullah me geled ved ey Kur'an'ı bukhuna tu az guhe khob deme. Serve Abdullah Sureta Nisa destib ayet tvekirin u khwanden hatta hatiye ve ayetaha estaizu billah vakti meşher ümmeti şahidek inay u tujil servakiriye şahid de hale ve çibete رونده کشاوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات نخواره و افچنده بس یا عبدالله. مسلمان عزیز، قرآن کتاب الله کلامه ویه جبرویه که ان گوتنا تازه یا راست اوه قرآن بوم شفایه وسیله هدایت و رحمه آیتا تسبیح دجی مخواندی رب العالم عز و جل بالا مد کشته سر ویچنده و راستیه و قرآن شیرت رب منه و قلب ما او نساخیت قلب مد شفایا و ین باورمند رینی شاوتت و وسیله هدایت و رحمه بله Kur'an-ı Firuz insana ştaritiya bebaveriye ve hılaset ket gehinta runahiya hidayeti Kur'an huzure dita dili insana behna insana ferahet ket Kur'an Peygamber aleyhissalatu vesselam biştiha emanet ve bu ümmeta khahilai ود بیجت پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه وداعی یا خاطر خواستنه شخص صحابی خدا و امتا خود بیجت پشتی خواه دو تشتا از بو هوت هیلم حتی که هون خوابوا بگرن هون ریا خبر زناکن ایک کلام الله قرآن یا دیجی سنتا من riya mina. Müslümanın aziz, vet em bu xwabikne gaye, bu em Kur'an'ı bikunin, fam bikin, kud hayata xweda, şahsiyeta xweda em vek binin. Ronahiya çavet me, bicûkên me, pêşe roja me, em vi kelamê Rabbê xwe, şîretê de Rabbê xwe, هم بجه نواجی هم واجب عالمینه اول سر مله هر دیبابه هر ایکشمه مسئولیته
همش بیر نکن بچوکن ما امانت رب من النما اگر ام رب و دین و پیغمبر و اخلاق تازه و ببنه کسین و فیده و بدتا و بتا دورانت و بتا ملت و بدتا انسانا ام بزانن اول سر ملما مسئولیت وظیفه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ود بیجتن چو دیباب تربیات تازه شوی قدرتر دیاری ندایه پچوکی خواه مسلمانین عزیز دلیوک و بو منیزی کتبن تو ام پچوکی خواه قرآن پیروز بعبادت مینک یا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بدن ناس کرن 5 تموز الحمیم ازگفتید ما قرصت مید قرآن دست بید کن ورن بچوکن مکو روناهی چاوه منه پیش روژا منه بلا ام واش ذي صفرا رب عالمي ذي صفرا معنوي قرآن بيروز خوارنا شوي كوجي فايدة ببينن بلا ام واجي بيبال نكن بلا ام ذهنا و قلبي و بنهرا قرآن روناهي بكن او دلي واي بيقنه او طبيعتا وايا بيقنه بلا ام حجی کرنا الله یا پیغمبری و یا دینی و یا قرآن پیروز ام نخش بکن امید بین مسلمان عزیز بچوکن ما ها دش دست ما در کفن وش دست ما در کفتی گلک جیوید بوینا اخسیر اویونا گلک جیوید بوینا اخسیر حوال خراب ریه نباش uyuşturucuye قماره گلو امی بچه واجباتش تا زورینن امی چه و این سر عصلی و سر فطرت و کو بو خو بو دوران خوب فیده بن بو خو بو مروف خو بو ملت خوب فیده بن ایمان به اخلاق تازه بچوکک هکا رب خو ناز بکد پیغمبر خو دین خو ناز بکد هنگ او دی بو خو بو دوران خو دی بفیده بد رب العالمین عز و جل ما بکتش واکسا او کسی دی وی معنی دا وی شوانتی خو وی مسئولیت خو وی کتینت دی وی غیرت و دی وی خبات دا رب العالمین عز و جل خراب ما اصلاح بکد قنجال مزیده بکد رب العالمین عز و جل جیانا کال گوری ویانا خوا برنا کال گوری ویانا خوا بکتا نصیب ما رب العالمین عز و جل قناعتك و باوريك و بکتا دل مدك او ایمان دل مدى ام بوي ایمان عمل بکن بوي اسلام عمل بکن ام اخلاق خوا حمي جيانا خوا لوي غور البروي ام چكن رب العالمين عز وجل